Luar Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Hak arwa tadi kurisau arjabsan ba reaching son siang syai ulayo ya kejubab cek RTI kabalai kabaulabu nado kalai pui tadi unaitung arjabsan hak baidei ba kerukom thungkam thungjam bat kerukom trikam joka district selection committee East Gentle Hills district uba siang syai ula ongru ba ula dapan bu daka first appeal how first appellate authority nadu ka khatnyu trik unai luar arjabsan hakabai dei bat katai ka RTI namar bom yo ya kajuba papo kalai posngi bat bom biang kerukom trikam u PIO bat hadien balayo ya kajuba no first appellate authority u layo ru ya kajuba hakini kasngi ya katai kajuba ba siang syai lopen pa bakalapoi hadu hajar reus pa khandaisla bat kador bu hapan siu kalong san hajar aspa tengkatam andai dan kam siu syo namar ba ula appeal show first appellate authority ban pentri kam ya section pa nrio jongka RTI act kabakado ba unong pan RTI unyo ya kabai RTI ka Khlem siu namar bom yo ya kajubab no PIO hapo lai posngi uba siang sha lopan pau shu da kababu jingtili ya ka DSC East Gentle Hills district kumnu ka DSC kala ban Khot ya kinong apply kam Kiba Khlem Thoh ya ka written test bakin Shah Khot syaki interview kiba syakman ulaong ba on sa pentip syusyu syaki padba kabaidei bat ki juba baro kiba ulayo link ba ki lightly ki RTI application kiba ulayo na ka office jong PIO ka DSC East Gentle Hills district bat lokat parui ki padba banyai Shah badu ini ke ar tarik bena Oktober ajar pausan nga kamu wada file RTI heto konkret kami ke DSC East Gentle hayo to wa ke RTI ko le ko da file ha ke DSC ko man ka le pawi tarik Julai ajar pausan ini nak dau ko konkret kami ki umbiang yang PIO man yang abot na da ka first appeal ha ke khatnyau tarik September ajar pausan te ufa appellate authority le da respond ya gatai ha ko da pha wan hi meng ayat ke jubab ko man ini arjan rus pak kendes la tahu itu ganin le terpadi upai ba wa ilat yang wena lai saki tu pentipen cau upai ba te kacak ko khana ko ki wada dep chaden le mi ki loopholes ko konkret kam jong DSC ko wina konuksa kat kam ke jubab ko ada ki changa ko abo ijingkali ya ke DSC kam nu khut phi yau candidate la ne ki candidate ki wa absent ha ka written test khut phi ya ki chaka next stage ya kete yo akat kam ke jubab ko AP hanga ha ka second RTI wa kiwi le dong pensnau chupai ba la de ilat phi yo candidate ko absent ha ka written test upo cha ki first cha ka next stage waro ki tu ko apply to khut lang phi we appear ki cha waro ki stages ko dang sa yung remit process wa kiwi le dong khana te yo kam upai ba ya kan ni le ko arjan rus pa sla ko po cha ki san hajar aspa tam pisau to usu hende nei da ko konkret kamu PIO wembiang da appeal le aku exam yang akat kam ke section 86 yang ke RTI Act ko kedaw atau la public authority ya ke jubab hapo lip house ngi ko to kam ke time period ko to ki ngau nong apply uyo ya free of course ya kini ke jubab te ya ke tu ke pisanar ko dara le mem kam diu su te ya ke bikibi le ke benta adin da analyze dong pentip chupai ba di ko cha kedar ne kat ke jingchem ko yang ala de man ko to la ne bakla le pentip chapi pai ba pen reus pa ya kak tin la jong pen dan kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa buon kia kren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentin khasi niyo ya ka marian na kamarian niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tin la jong tudayakan mau kendit ho khasi lapen mi da kapati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba